Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbiag ita ket impatulod. Ti pagama nagpailingad itinagan nga Adonis at taga Pangasinan. Kastoy man ti kunana, Dear Mr. Lonely. Naragsakat, gaputa dadwa a babae a mangay ayat kanyak. Ket gapu iti dayta, 5 tugak. Bueno papagayam, intay denggen ti panakay drama ti pakasaritaan ni Adonis, dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Yamamok ni nanang ken ka, Lorna. Naimbag nga orasyon, nana. Kastamot kan ka, balasan ko. Nanang, iso ni Lorna. Kaya nayat ko. Anya? Wen nanang, kaayan ayat ko ni Lorna. Inawis ko dito'y balay, tapnoyam amok kada kayo. Ken kadagiti kakasinsin ko. Kasta ka day. Ala Adonis, mapantay di kusina. Tatulungan na kamang isaga na iti pagsasangwan tayo. Wen nanang. Adonis, anya ka di day tungar aramita manakaw. Saan ka di animerse ti kayan? Di kay natagari nanang. Alakit din. Isaga natin ti merienda. Ay, saan anasaya at aramida, Adonis? Awan pagnanagan yun, nanang. Tamok ter aramida. Ay, nanak ko, insuro ka itinasaya at akababalain. Ngam apay akastoy matentar aramida. Nanang, awan ti madingar aramidak. Alakit din. Isaga natin ti merienda. Takababain kini Lorna nga aguruuray. Sige, Lorna, balasang ko. Agmerienda kayo. Tada aramidak ije kusina. Sige laang, nana. Adonis, kaya't kung agpasar tamot iji balay, tayam amo ka iti kabsat ko. Ay, kaya tauan Awan parikot iti dayta. Imbagak ngamin kan ko nang adan kaayan ayat ko. Kat ko nana, ayam amok kanukan ka. Sige. Nasayat met. Tapno mamamok ti kabsat mo. Adonis, apay akas di tinadlaw ko kaninanang mo itay. Ha? Kasla nakigtot idi imbagam akaayan ayat nak. Saan mo nga ikan kano ni nanang? Mas daw lang amin, tadagaya man kayan ayat ko. Alakit din, Lorna. Pagsangwan tanday ta insagana ni nanang amerienda. Itata na itulod mo ni Lorna. Agsarita taan na imbag, Adonis. Amuklatan no anya ti bagayo, nanang. Anya ti kayat mo ama pasamak iti biyag mo. Kayat mo tinariribok abiyag. Anya nariribok, nanang. Awan mo timang riribok kanya ka. Daytar aramida timang riribok tukon ka. Ay, nanang. Pagdanagandak ngamin aya. Dua ti kaayan ayat mo. Panagkunam ka de kat saan ariribok titden na dayta. Tagulit kayo. Gapo tasubag ka. Ipagarup mo ahusto daytar aramidam. Apag sukotam ti dua ababay iti biyag mo. Husto ka din, nanang. Ay dumngag ka iti balakad ko anak ko. Tapara iti pagsayatam. Di kay kadiagdanag. Kaayan ayat kula ida. Awan dakes ngar aramidak kadakwada. Si kagayam ti kayan ayat ti kabsat ko. Wan manong. Ay ayatom ka di ti kabsat ko. Wan manong. Jak kayat asaktam ti kabsat ko, Adonis. Tano saktam. Siyak ti bakalaban mo. Mawatam. Wan manong. Nasayat. Rimwaran ni manong mo, Lorna. Nagtadim ti panangkita na kanyak itay. Kas jay la dayjay akabsat ko. Ngam naanos dayjay. Naanos? Iti kasya lang ana? Akas ladanugan nak itay? Awan pagdanagam. Naanos ni manong ko. Di nala kayat asaktan nak. Nang runa kat dudwa kami lang agkabsat. Isungay patpatagnak unay ni manong ko. Saan ka matkat asaktan? Taay ayatan ka. Sige, Romartan. Intamangan ijerwar. Tamasaduta nga agluto. Sige,
Nagsweldo ak matkit di ah. Siya akong ti agbayad. Ilibre ka. O sige, inta nga raw din. Naimas ti makan iti dito a restaurant ah. Day talaan ta medyo nangina ti makan dito eh. Ngam, sulit matama ko na. Naimas talaga. Adonis? Ha? Sino da ito'y kasangsangom amang mangan, ha? Kwa. Oy, miss. Apay akadwam ni Adonis? Kwa, apay, ada ka didakas na no kadwanak ni Adonis? Wen, ngamin, nag-sweet kayo. Kayan ayat mo ka di? Wan, Kastagayam, ah? Kalbon ka akasoy. Oy! Anday ko! Day Tibok ko! paturong ka. Sumarda ka man! mabitlaan! Husto daytan! Playboy ka gayam, ah? Anya ka diti kaya tasangon daytay bakla? Apay, anya ti problemam? Amom, babae. Kaayan ayat na tikabsat ko. Anya? Manipod ita. Ag-break kayon itikabsat ko. Dita kayon. Adonis, anya ti kayat asawan daytoy? Nagpuskul matan ti ropa. Imay ka pala dito'y balay mi, ha? Adonis? Kwa. Adonis. Agpalawagak, Mercy. Sige. Denggak ti palawag mo. Sige. Agsao ka. Ay na, Mercy. Siyak amis mo tinakakita kadakwada. Nagsweet da iti kadwan a babae. Saan ko akaayan ayat day jay? Taagsao ka pailaan. Jay babae amis mo tinagkuna, akaayan ayat mo. Ngam saan ko nga'y ayatan? Ni Mercy ti ay ayatek. Sige. Pumanaw kan. Rumwar kan dito'y balay mi. Adonis. Ngam, Mercy. Oy, Adonis. Rumwarkan dito'y balay mi. Di ka kayat para itikapsat ko. Gaputa chikboy ka. Rumwarkan. Agbreaktan. Adonis. Hello, Lorna? Umay ka dito'y balain ton bigat. Tagkasangayak, Adonis. Manong Raul? Wen, agkasangayak. Umay ka ito nagsama. Sige, Manong. Sa bagay, Domingo inton bigat. Awan sarak ko iti trabaho. Nasayat, man. Sige, bye. Hello? Inidapnan. Apay asaan ani Lorna tinakisarita kanyak? Sana balen? Mapanaklat ta inton bigat. Tapno awan maibaga ni Manong Raul. Nasayat mo, tadda ka. Wen Manong, ayan ni Lorna. Nasa pare mo. Ita ka ding agsapati kasangay mo, Manong? Kinapod nun. Sa anak nga kasangay. Ha? Inayaban ka lang ita, takayat ka kasarita itinalapat. Manong? Nagipulong kanyak ni Lorna. Kat kastaunay tisang sangit na. Nga dapay kayam sa bali akaayan ayat mo. Malaksid kan kuha na. Kuha. Imbagakmut kan ka at di mo saksaktan tikapsat ko. Agam apay asinaktam. Kuha, Manong. Saan ko asinaktan ni Lorna? Manong, anay ko, teroso ko. Dinanog na kapatan. Pudno ka ding at kaayan ayat mo sa bali. Sumungbat ka. Tano saan na? Agbiso do'y tigam-gam ko di tamulagat mo. Wen, Manong, ada. Duhada kayan ayat ko. Makita mita. Inamin mo mutlang. Ay! Anay ko, Manong. Inton maminsan. Manong. Saan mo apagay ayaman dagiti babae? Manong. Sumungbat ka! Wen, Manong. Uston. Kaputan natar ka? Pagay ayaman dagiti babae. Uston, Manong. Sorry, pakawananda. Agkid daw ka iti pamakawan iti kapsat ko. Agparintuman ka iti sango na. Ngagkid daw iti pamakawan. Wen, Manong. Wen. Korang
Apay day ta sakit anarik nam. No ikumparam iti sakit nga impay mo kanyak, Adonis. Lorna, Inayat ka itinapudno. Ngam chikboy kamot gayam. pakawanan na Lorna. Agparinto mga ngagkid daw iti pamakawan. Sana nanaskan. Ngam agbreak tan. Gaputa jak kaya tikaskan ka lalaki. Manangal lilaw. Lorna, Sige, rumorkan di ti balay mi. Kat sapay lakuma, tasaanan nga agsabat ti dalanta. Gaputa di ka kayatan amakita. Anya timbagakan ka iday. Madaksan ka iti aramidam kunak idikan ka. Ngam subag ka mag. Ipalpalastog mo pa'y adwa ti kaayan ayat mo. gusto na nanang. Anya nga ita. Di si kamot la tinagsagrap iti bunga na. Nay ko, mabibaw ti subil ko. Inabugdak akaslaman ko kay balay da Lorna. Kasta mamutan iti balay da Mercy. Anya nga raw. Basol mo ba? Nasakta na kiti naramid da. Dinanugnak pa iti kabsat ni Lorna. Katay bakla kabsat ni Mercy. Yung pungot-pungot na kaya restaurant. Yung babain na kaya. Kas itinako na. Basol mo matlaang no apay. Iso nga ita. Agnakam kan Adonis. Hello, Mercy? Oh, apay? Imbagak magtan adi kan umaw-awag. Kasanumat ngamin. Kat ay-ayatan ka. Sika talaga ti ay-ayatak. Ngam saan kan nga ay ayatan. Sumapul kalangan iti sabali nga ayatem. Pangasim, Mercy. Ikan na ko maitigundaway amang ipanagnak iti panagayat ko ken ka. Jak kayatan ti makisinublan kan ka. Nadismaya akon. Sige, bye. Kan di na kon awagan, bye. Mercy, pangasim. Agsarita ta ko maiti personal. Kayat ka makita. Hello? Mercy? Hello? Ay, inidap nanti cellphone na. Nay, apayay na Adonis. Sa bali ti jar mo ita. Naliday ka, anak ka. Kasanumat nga minana. Ay ayatak talaga ni Mercy. Ngam sana mamati. Kayat kung agsinublyan kami. Ngam di na kayat. Taasino mat akaayan ayat ti makisinubyan iti kasken ka. Nanang. Uray siyak no bilang. Jak kayat ti kasken ka akaayan ayat. Lukluk-kum laeng dagiti babae. Nanang. Iso nga ita. Uray ko naem anniversary talaga ngay ayatem. Awanen. Awanen pamati na ken ka. Kang runaan na. Awanen panagtalek na ken ka. Iso ati aramidem ita. Ipamaysa mo ti trabahom. Aggagat ka. Kat agurnong ka iti kwartam. Ngamen gastadur ka. Awan lakat gumatang ka iti kawas mo ngagkakangina. Kasano ka makaurnong nukas ta? Di mo mat mapaggigidan nga isuot dagiti kawas mo. Ay na anak ko, jak amukan ka. Kanayon ka mat abagbagaan, ngam awan ipangag mo. Agbalbaliw ako na talaga, nanang. Ikarik. Aramid ti pakakitaan, saan nga iti saulaang? Ni Mercy ti masabat ko. Kat adda kadwa na. Naka-holding hands da. Oh, Adonis. Si kamot gayam dayta? Ha? Wan gayam ni Fred. Kaayan ayat ko. Nagbiit matan ngayon sukatnak, Mercy. Saan ka at tagisayangan, Adonis? Kan nabayagan nga agar-aram kanyak ni Fred. Kat napudno kanyak. Iso asinong bata. Fred, intan.
Apay ngay. Insukat na kadagos ni Mercy. Apay adinak inik ka ni tigundaway kung agbalbaliw. Pinadas kumanan tinagaram, Mr. Lonely. Ngem awan meten ti babae amayat kanyak. Gapo tachik buyak kano. Isu amadigayam at talaga ti inaramid ko. Tanaikaten ti panagtalek dagiti babae kanyak. Daytoy man ti kapadasak. Tuy pagayam mo, Adonis. Pagayam Adonis, nulaket ta nagbalbaliw kan, patsek adumteng to ti talaga ama ikarikan ka. Ket ti aramidem ita, ipakitampay ti panagbalbaliw mo. Tapno agsubli ti panagtalek, dagiti babae kan ka. Ket no agayat ka, may salaeng. Tanudwa, talaga ariribok, ti ipaay naken ka. Bueno papagayam, ingka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinged itinagan nga Adonis, iti Pangasinan. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.